Dobro, mi idemo dalje i oni priloze koje smo vam najavili, koje ste imali prilike da vidite u onoj Blitz varijanti, idemo sada u redovnim i verzijama. Za početak Banatske šore. Da čujemo šta kažu učesnici i da pogledamo to svetsko prvenstvo u Banatskim šorama. Koje je nastao bejsbol. Znači, preteča bejsbola je potpuno identična kao šore. Bila je tu neka priča da je Mihajlo Pupin odneo lopticu i palicu preko bare, pa da su Ameri tako da naučili da igraju šore. Nije tako jer godine to pobijaju kad je Mihajlo otišao, a od kad bejsbol se zvanično igra. Međutim, moguće je da je 100 godina pre Mihajla neki Banaćanin otišao, pa da je tako krenulo. Ko će to znati? Šore se igraju, ono što mi znamo jeste da se igraju bar 100 godina duže nego bejsbol. Odavno su pomrli oni koji su to mogli da nam kažu tačnije. Šore su zamrle negde 50. godina ovde u Banatu i negde krajem 80. 87. godine, mislim da je na Uskrs, prvi put su se odigrale ponovo ovde u Tomaševcu i zbog toga je Tomaševac mesto na kome se tradicionalno igra svetsko prvenstvo zato što su ponovo oživele šore ovde. Bejsbol ima 4 baze, šore imaju 2 baze. U bejsbolu se loptica baca na udarača, a u šorama se baca ispred udarača u vis. I u bejsbolu se igrač eliminiše tako što se pokušava da se sa lopticom dođe do baze pre nego igrač koji trči. Može i da se gađa čovek, ali to je u izuzetnim situacijama. A u šorama se igrač eliminiše samo direktnim pogodkom. Sudija ovdje možda u šorama ima malo više posla od ostalih sudija u ostalim sportovima, šore nisu dovoljno izdefinisan sport, tako da u velikoj meri procena sudije može da bude odlučujuća i zbog toga danas i na svim velikim utakmicama sude ljudi koji su dugo igrali šore i koji bi mogli da se snađu u takvim situacijama. Ja ću biti na ovoj utakmici glavni sudija, imamo 3 sudija, jedan sudija stoji tu kod zapisničkog stola i sa mesta gde se otprilike počinje napad, odakle se šora. Drugi sudija stoji na curi broj 2, to je druga baza na kojoj treba da dotrče igrači i treći sudija stoji na sredini terena, ali na suprotnom strani igrališta. Pa kvalifikacije za svetsko prvenstvo u šorama se održavaju tako što se pre samog svetskog prvenstva održi najmanje 4 do 5 turnira tog proleća. Znači, sezona počinje uskršnjom utakmicom u Tomaševcu između naše 2 ekipe. Nakon toga kreće obično do svetskog prvenstva igra se turnir u Kikindi, u Novom Sadu i Zrenjaninu. I to je otprilike neki filter gde se vidi ko je uopšte u stanju da se ovde predstavi u nekom lepom svetlu. Imaćemo 8 ekipa, do ekipa se došlo tako da ovih 8 ekipa se došlo kvalifikacijama. Novosadska ekipa koja bi mogla da zaigre čak i u finalu, Orlovat je 3 puta uzastopce bio svetski šampion, Čoki i Marijevo, to su tomaševačke ekipe, svaka od njih ima po 1 titulu, Pančevo, Zrenjanin, Kikinda i Sakule. To su ekipe, mi imamo u našoj organizaciji i nekoliko ekipa iz inostranstva, ali nažalost oni ne dolaze do nivoa kvaliteta da bi igrali na finalnom turniru. Imamo jednu ekipu u Francuskoj, jednu ekipu u Rumuniji i sada pokušavamo da sa ljudima koji rade u raznim američkim organizacijama, znači sa Amerikancima koji žive ovde u Srbiji, da napravimo jednu ekipu za dogodine.
Banatske šore, ta svet nam je mali. Čuli ste Pančevo, Zrenjanin i Kikinda.